Alexander Graham Bell hi thil risiam na muna seilia na ti theyang apa hi ochuak endik tu le bengong zirtir tu ania Alexander chuan zir sang lo ma se a seilen na chung kwa hian a zir hle Scotland rama apianga kumsom ni palia tlin chuan Boston University a olam zirna local physiology a professor ani der to anu kumlia telephone a muchuak ta ani athil mu chua hi mishing data na poimo zia chu kan hre the ome in biak po na siam tura be tu masabere ro anilo ama in mi ten an lo be nual to a German mi zirtir tu ri se chuan khwai thlok le whistle hamri in hlan chon dan alo siam to a ri sathil siam atang chuan bela chuan electric manga in biak po na siam thei a in ring tlata belan telephone mu chuani tho a ayat lai shet February sang khazariat somsari parukhan Elisha Gray chuan amu chuak ve a ma se ama sajok chu alar chuak ta ani bela hian telephone mu chuak mai ni lovin atimha son na sahle kumsang khazariat somsari parukhan Philadelphia muna Centennial Exposition a telephone ada a hemi wang hian choi moina adong nge athil mu chua chu Western Union Telegraph Company ten dollar noi khata le andila ma se phal lovin a chante nen company din antum ta zoka kumsang khazariat somsari pasari July thakhan American Telephone and Telegraph Company AT&T andina an hlotling hle belale anupui chuan company sumzat ve an changa ma se maktakin an chan pawal chu dollar zani somnga lekin an shala achan chu bela chuan ma an son zel theilo a hlo wangani reilo te a share khat chu dollar sang khatin an shal theita a kumsang khazariat somriat pathum khan bela chu millionaire alo ni chhota ani bela chuan a hausakna chu research beinan le telephone ti mason nan amang chho zela kumsang kazakwa sompanga khan New York le San Francisco mi te chu an lo in be pop theita ani bela chuan thil dang tam tak a mu chuak chho zela chung zinga chuan photophone graphophone le telephone prop te antel bengong te nasatakin achan puya bengong te zirtir na lam hoi thu tam tak aziak bok anupui po bengong alo zirtir to chin kha animia wa